Dobro jutro, evo ga ljudi, pao je snijeg poslije 4 godine kod nas, mislim pravi snijeg da ga ima, tako da ja sam tek oči otvorio, vidite, bukvalno sam se tek probudio i odmah trku u auto, idemo probati driftat. Nažalost ljetne su mi gume, ali imamo tu ljepila fasadnog, natrpat ćemo gepek pa ćemo probati, ako mognem tu izaći, bit će ekstra, tako da idem ja trpati ovo ljepilo. Evo stavio sam 100 kila u gepek, tako da idemo probati izaći, tu imam blag uza stranu, tako da bit će top ako izađemo. Evo izašao sam, ali ovdje je bilo malo, mislim ispod auta nije bilo snijega pa je prošlo. I evo, idemo naprijed, jel grelji puno. Nije tamo je snijeg. Evo ovo će biti oca zajeban, valja ćemo uspjeti ovdje izaći. Ja se iskreno nadam da hoćemo. Evo ljudi, stigao sam na stadion i malo sam ga probao okrenut, uglavnom može. Ali nije nešto idealno, ne bi ga, pošto su mi ljetne gume, da nisu ljetne gume bilo bi još bolje. Evo vidite, malo negdje zakrči snijega, malo sam već uzor ovdje sve, tako da idem staviti kameru negdje da vam snima, evo može ovdje vam. Pošto Benjo glupan lego, nije htio izaći sa mnom da me snima, tako da moram sam sebe snimiti. I moram nešto nabaciti tu. Evo imamo unikat felge, hoću ko kupiti. Dobar je snijeg, ekstra je snijeg, nije odan ovako dobar snijeg pao, tako da ovo moram iskoristiti, ako nastavi padat neće vam moći izaći iz garaže s autom. Kako ludo izgleda ovako. Uglavnom ljudi nije nešto ekstra, ali ono, i sam rekao malo prije, pošto su ljetne gume, to je najveći problem, gdje me se ugrijala. Gledaj snijega ovdje, dvalčem branik, bog te. Tako da, gdje me se vrući, nisu.
malo sam ispržio, ali dobro, vidi šta sam radio stadion. Evo 2 sata, 3 kasnije, snijeg ne prestaje da pada, tako da idemo do grada malo da se provozamo. Malo je se snijeg otopio po putu, ali svejedno vidjeli smo da BMW može i sa ljetnim gumama da ide, a da su zimske gume moglo bi 100%, znači. Ali eto, malo na ljetnima prokliži, ali eto, malo zabavi. Imam ja i Forda tu, tako da opet ću s BMW-om, nema veze, neću zaglaviti nigdje. Sve je bljuzga po putu, znate. Nije ništa kritično, ali eto, idemo malo na Šiš, provozat se i kućim. Skupo će me doći ovaj video, idem u grad sad, snijeg je gore na putu kud se ide za moje selo. Uglavnom, evo kad sam došao na magistralu, osjetim da mi nešto trese pozadi, tako da izgleda da sam ležaj neki sjebo, nešto nemam pojma. Uglavnom, trese mi zadnji kraj, što nije dobro, ali nema veze, može izdržati još koji bok ovdje po ovom snijegu. I onda kao da je snijeg, vozi majstoru i ode 500 iz džepa radi jebenog boka, ali nema veze, šta ćemo. Naše je da kvarimo majstorove da pravi, jebi ga. Evo sad ću vam pokazati, naravno sve pogašeno ove komande. Evo vidite tu, jaran prođe, ja ga ovdje bočit neđe. Evo vidite kako naprijed se osjeti malo na volanu. Samo može biti da imam jednu staru gumu naprijed, a 3 su mi nove ljetne, jedna je zimska polovna, tako da može biti da ona trese, sada je se malo smrzla pa da trese, a ne znam do čega je pozadi ovo što trese, vjerojatno ležaj najvjerojatniji. Evo tu smo sad u gradu i ima stadion jedan, pa ćemo ovdje malo baciti koji bok, tako da uživaj. Evo tu je došao Kara sa Audijem, vidimo šta kvatra može. Ajde neku stiku da bacim, aj stani vamo. Stani vamo! Aj. Poludi, Ivica, poludi! Koji kadar, sine, ovo zadnje? Jesam ga dobro? Jebo si mu mamu. A smrzle su.
Čujem. Falou se. Ne, opa. I to je bilo to, ljudi, od ovoga videa. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, opalite like, preplatite na kanal kako bilo obavješteni za još novih videa. Napišite u komentar da li vam se sviđaju ovi videi sa BMW-om i to. Uskoro izlazi još jedan video, tako da ja se iskreno nadam da vam se sviđa. Podržite me lajkom, nisam bio tu dosta vremena, sad se vraćamo comeback iz Real, tako da vidimo se, čao.